na withio uyotani munene kwa kila mundu muka kukwata mwana na kila indi kana kasa utui wonthini utana iwagitumine kiu savali ino ya kuitawa na kuzaa yithia wanavata muno tiyo kwa umundu muka weka indi ona kwa serikali. Mwandikitwa mauvoso mbuva na kilungu kimwana na kilo kivatisete Kavyu Ka Thayu. Yambe ninakia ndo ne wa mundu adithiyeta ato kwithobyo amwe male akwa amuka ne wiya ula withia wana kila mundu muka muito ila wesa utwika kana no ngithate mwe kenda umwe mwana mundu ndateme wa kwenda kila mundu itaenda kuteka kanisa lakini iwe wanalikogetha no kwa mwana na kuyokoza yote. Ofisa ula uungamia kisomo cha maundu ma uiti county ya Makueni Breta Mutisia elesa kanavya na itumike vathukanyo ila itono utuma mundu muka asia kwanzia ya kutemwa kitumi cha kwithieta kithawa kiki vathukanganyo peyamo matema wasu ala mailite peyamo mwana witha wa munene peyamo methia wakana sena nili nokida na bose kana mwana okidina nzele tailite kwa Athiani na movea wa World Health Organization iwango sia kwanzia ya kutemwa va Kenya sia ile itaitha katikati wa kilungu cha 10 na kilungu cha 15 yulua yana ende iwango ithini sithito sia yulu muno thini wa masivitali maingi va Kenya thini wa kithito cha kuthesi iwango ithi na muno kwikithia usoveku wa mwitu alame usia kwanzia ya kutemwa movea wa uiti county ya Makueni wengwatanio na ishirikete yake serikali ya Jhypiego novikiita matambia manene yasini mavange woyo nala yuma kumetadia wa mumo isiwe fluids ila yume okone woyo kozi so within 6 hours yani wane kumwa catheter na yambe ainangwa mayane mera meamukite ndo noni ndo wauma na no kwete onja mwethukisia o yuto sivitali ni munene wa mwitu na siana kana Mother and Child Hospital musini wa wote valatu amina ukusia mwitu eli alama amina utetheka kwanzia ya kutemwa na unenania witu ulatu uvatisite Kavyu Ka Thayu wiambia va mayani mauna after 6 hours yetamambesi yake matiyuya mandrip mayani ayambe yato mune mayani tumwambisi yule mpala to yambe yasia na mayani pesa njia niki mali ngati sutenda jambo kina kindu kithi nikenda ndakapio kwata peke kindu ke omoforce wese neto no kala masata ite na operate ukana kokoneto ya munge na kwepo ito kwa winda fiaranzi sisi tetatu imena kindu ke kwenda vya mangati kwi mwaka ni muvetu wangilile na miongo ile mwini wa katatu kaunti ya Makueni ni anviwe ni shirikete yake serikali ya Ambitionde kwa isitwa Jhypiego kwithatayo kaunti ya Mbevyu va Kenya kwatati vyanzianzao ya kutema akalama emewani kusia kwanzela ya elite muvangola kwa kithungu uvatise tota Obstetric Safe Surgery kwa Athiani na daktari munene wa kaunti ya Makueni Dr. Doris Ndena nikana uvathukanu na vaumbeni nzia inzao ya kutema mwitwala ito ninenganite wala ni wasinduka utasia lasima ila sielite ni kwamba kwikwa mbewa mundu muka kutemwa au mwe mwana Nito introduce yela itawa World Health Organization Surgical Safety Checklist na WHO Surgical Safety Checklist ile checklist ya kuconfirm kana muo ni mumbanye nesa aidipe operation na kana andola mekumweka operation ni qualified kweka operation yesu na kana hii team ile kwa operation ni complete kama kila mundu evo na ile ngito confirm kana muo usutu kwa operation niwe ulata ile kwa operation na kana operation lato kweka ninyo ila muo usu wetikilite kweko na kana ni wetikilite na kasai na hii ndio isisia katika ngaliko ni andawa isia kana machine si sawa kila ndawa yivo in case there have anything na daktari loko tedesa mwonga liko ni isia kumwiki andawa na keniwisi kila wailite kweka
kuatiania na ripoti ya shirika ya World Health Organization. Namba nene ya kalama kusa maisi ayu manana kuua muno na ni kwa kitumiki kwisilanzia nino nzau mundu mukamina kutemwa na kumwa mwana ou anenga wa mwana wake vau kwa vau akambesya kumonja o matakitali maende na utuma uteme wake kindu kila Dr. Doris ukwasya kana kuyanana na ukunikili kiteve ya sevanene kuola kuua kwa mundu muka immediate breastfeeding kana kula konja kana immediately kamino yao ila kana kabwete konga ibeti nike produce ya chemical tumita oxytocin niyo contract ya kana tuma usei uluma okazela mekibaye na bimboka binda ya busiane ya pingo katika ina contraction kwa ila kibeti ambise konja nike kwa taisu natural oxytocin ndo kawaida yetu manenga oxytocin ila yotoni lakini hiyo ambisia kuanja wesakwithia oxytocin hiyo na niende ko support ile cha contraction isaidhi lo sei wina lela ndoto nya kukumba ko ni tutete sia muno katika kola bleeding ibinda yako sia alafu pia ni tete sia kana nundu ona twana tula tuonga we immediately ndona ni twekana twithia yani bonding yato ni better na ona development yacho hivi hai better na even yiya ya kibetiki yuma nesanga na jambe ya kumya yiya mbeange wa andalangi matonga se ni geti after oingi tanzemu ya kwikithia kana mwana ola wasia wani wakwa tanda kama ya kuyana kuma kwa nyinya theni wanze ino nzau matakitali ni methitwe maiselesya kutila mukauti wa mwana kwa ndatika taimwe tutumira delayed cord clamping ila wisaidhi ni wasia ivya kana nikasia wa lakini nundu zousia inyake sina mbakuma katika osi na mukauti no kwata nitekana na inyake ndakamera inyake ongo yake yakuna ili kantino wakana kumbe benefit imwe yasia na isune kana wisakwidhi ndakamera hasyo immediately in the first like 6 months with anda kama yaso yiyulu ukisa kwithia ni siana onazika kwa twema thina chances ya kwithia sisi ya kuongela ndaka mesimbi nundu ni sia kwatia ndaka mesu na pia niona nito kana niteza sia katika tona tukiche tutam niteza sia even development ya brain ya kana ko ukisa kwithia nika develop nesa zuni benefit lesson and to research about delayed cord clamping kwa siana ila nima kingi chavata muno kithitwe kinengwa uito nthini wa nzia ino nzau ya kutema amwaitu ni kuikithia kana kitau kila chatiwa kiinetha na mathina kenda kusia ki
Waka
yumana na ula ukwete isani na kila tuiwe yumana na osio wa mauvo we Athiani FM kuleo nono kwa masaa kutia owobetie idho ya mauvo ndukesa utuvuna ai maubota na mewe Athiani nduka tatio manena nikweza kwiyobethia indi wa mino mewe Athiani nduke wia uineno netha winene mbe wasivu wa kwenu kibanda wabana kikezo mea kikaimiwa na kikezo ketho acio angindeto meka uthoa angimbeka ukulilwa indi ti uthoku ciana ni manthiwe mutu itho ya Athiani netho itho ya mukamba acio angindeto meka uthoa nangi meka uboya onangi meka ukulilwa nanenge ti uthoku ciana ni manthiwe mutu itho ya Athiani netho itho ya mukamba tiu Radio FM Athiani ndawa yango sia kamba ikono siondo kamba wito tidikise Athiani mauvo makelemu ilungu siki badhukanyo utande jana ngeni miongo kenda na kenda katono ile FM wase wito vinya wito